nyuma y'aho inkuru y'uko u Rwanda rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye hanze, abantu bose banga u Rwanda batangiye kwifashisha ibijyanye n'izi nyandiko ndetse bakora ibiganiro bitandukanye. Ubwo ndavuga nk'abanyamakuru barimo Hariana Velas, umunyamakuru wa mbere wanga u Rwanda runuka ndetse akaba barizwa muri White House ari hakorera, akaba akomeje kugenda abaza ibibazo bitandukanye, aho noneho yahatiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano u Rwanda birangije bibaye. Ubu noneho aragiye yicara imbere ya televiziyo akora inkuru ikaze cyane ivuga ku kazi gakomeye yakoze. Reka tugaruke kuri inkuru ya Hariana Velas, umunyamakuru twakomeje kugenda tubakurikiranira hafi. Reka tukumve neza ibyo yavuze kugira ngo mwumve uko ibintu bihagaze maginga ya n'ibyishimo afite. Good afternoon, everyone. Bonsoir, Democratic Republic of Congo. Buenas noches, Guinea Equatorial. Boa noite, Angola. We are here because today the United States imposed sanctions on Rwanda. 2 weeks ago, President Trump told me this. Mwiriwe mwese, turi hano kuri uyu munsi aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano u Rwanda mu byumweru bibiri bishize. President Trump yambwiye aya magambo. Thank you, Mr. President. Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Take a look at it. Why isn't the FBI meeting that? I heard about it. Bwana Perezida, u Rwanda rukomeje kurega ku masezerano y'amahoro. Mu biteganya hiki ubushize mwambwiye ko hazabaho ingaruka. Bakomeje kwica abanyekongo benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuzabirebaho. And last Friday, President Trump told me that he will take a look on Rwanda's violation of the Washington Accord. Kwa gatanu ushize President Trump yambwiye ko agiye gusuzuma uko u Rwanda rwakomeje kurenga ku masezerano ya Washington. Thank you, Mr. President. What are you going to do about the violation of Rwanda? He violated the peace accord. We're looking at it this afternoon. Bwana Perezida, muzafata izihe ngamba kubwo imyitwarire y'u Rwanda rwarenze ku masezerano y'amahoro? Uyu munsi turaza kubirebaho ikigoroba. Today, the United States imposed sanctions on Rwanda. Take a look. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda ibihano. Ni murebe. The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC, has imposed sweeping sanctions on the Rwanda Defense Force. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga mu kigo cy'imari cya Amerika OFAC byafatiye ibihano bikomeye ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bazo bakuru bane mu gisirikare kubera gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 isanzwe yarafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye, ikaba ishinjwa cyane guhonyora amahoro n'uburenganzira bwa muntu no gutuma abaturage benshi bava mu byabo muri ako karere. Amerika irasaba ko ingabo zihita zihava. Scott Bessent, umunyamabanga w'imari, yagize ati: Perezida Trump ni perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite kugira ngo impande zashize umukono ku masezerano ya Washington zubahiriza inshingano zayo. Twiteze ko ingabo z'u Rwanda RDF zihakura ingabo zazo, intwaro n'ibikoresho muri ako karere vuba na bwangu. Ibi bihano bije nyuma y'amezi make u Rwanda rurenze ku masezerano ya Washington, nyuma y'uko Perezida Trump yakiriye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gushyira umukono ku masezerano ahuriweho ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Washington Accords for Peace and Prosperity. These accords provide everything. Aya masezerano atanga ibikenewe byose kugira ngo aya makimbirane arangire burundu. Nitunanirwa kuyashyira mu bikorwa, iryo ntago azaba ari ikosa rya Perezida Trump, ahubwo ni twebwe ubwacu tuzaba twabikoze. We will not ally with President Trump, but with ourselves. It's important for the US to accompany the parties. Ni ingenzi ko Amerika yerekeza impande zombi mu gushyira mu bikorwa ibyo twasinye, kuko mu gihe cyashize twasinye amasezerano menshi ntiyubahirizwa, kandi turiteguye twemera ko ku bwishingizi bwanyu no kwivanga ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzageza kuri iyo ngingo. Rero murakoze Bwana Perezida. Nibyo ibi bizaba rwose tuzabyitaho ko mubishyira mu bikorwa, tuzabishimangira kuko mubikurikiza. That goal. So thank you very much, Mr. President. Well, this will happen definitely. We'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. We'll make sure that you follow through. Shortly after the signing, M23 forces captured the strategic city of Uvira near the DRC-Burundi border, resulting in civilian deaths and forcing thousands to flee.
The continued presence of the M23 in hashize igihe gito amasezerano asinywe inyeshyamba za M23 zafashe umujyi w'ingenzi wa Uvira hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bituma abasivile bapfa abandi babarirwa mu bihumbi barahunga. Kuba M23 ikomeje kuba muri Uvira ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda byateye ubwoba ko hashobora kuvuka intambara yagutse mu karere. RDF ishinjwa gufasha mu buryo buziguye nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Imari. RDF yoheje abasirikare babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itanga ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo ibyuma bivangira imiyoboro ya GPS, intwaro zihanura indege na drone. RDF kandi yafatanyije mu mirwano na M23 itoreza abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare by'u Rwanda, inafasha mu kwinjiza abarwanyi bashya barimo n'impunzi. Muri Mutarama 2025 amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zagabye ibitero ku ngabo za Kongo FARDC, ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibirindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Abayobozi ba Amerika bavuga kandi ko u Rwanda rwagabanyijwe amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ingurane yo gushyigikira inyeshyamba za M23. Abayobozi bakuru ba RDF bakurikira bafatiwe ibihano bishingiye ku iteka rya perezida 13413. Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Rukika Rusisi, Major General umuyobozi wa diviziyo ya 5, Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Stanislas Gashugi umuyobozi w'ingabo zihariye Special Operations Force washyizweho muri kwa 15 Werurwe 2025. RDF ubwayo yafatiwe ibihano kubera ibikorwa bibangamiye amahoro, umutekano n'ituze rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufasha M23. Ibihano bivuze ko imitungo yose n'inyungu mu bitungo by'abo bantu n'iby'ingabo za RDF biri muri Amerika cyangwa bicungwa n'abanyamerika bifatiriwe. Ibigo bifitemo imigabane ingana na 50% cyangwa irenga nabyo birafatirwa. Abanyamerika babujijwe gukora ubucuruzi cyangwa imigenderanire n'abo bantu cyangwa ibyo bigo. Kurenga kuri aya mabwiriza bishobora gukurura ibihano by'amande cyangwa ibifungo. Leta ya Amerika yashimangiye ko ibi bihano bitagamije guhana gusa ahubwo ari uburyo bwo gushishikariza impinduka mu myitwarire no kugarura ituze mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi mu karere k'ibiyaga bigari. Indorerezi mpuzamahanga zavuze ko gukomeza kwivanga kwa RDF bishobora gutuma amakimbirane avamo intambara yeruye mu karere. International observers warn that continued RDF involvement could escalate the conflict into a wider regional confrontation. As we continue to hear from the U.S. administration, more are on the way. We will be back soon with a lot more to share with all of you, so stay tuned. Nguko dukomeje kumva ko ubuyobozi bwa Amerika buvuga ko hari n'ibindi bihano biri mu nzira, turaza kugaruka vuba tubagezaho amakuru menshi mu gumane natwe. Ngira ngo rero nguko mwimvira uyu bamwita Hariana Velas Victoria, umunyamakuru ukora muri White House, akaba hagarariye Afrika ariko akaba akomoka muri Angola. Nyuma yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amuhaye akavagari k'amafaranga, ubasigaye avugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri White House akwirakwiza yo propagande za Kinshasa, akwirakwiza yuko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano, akwirakwiza yuko u Rwanda rukomeje kurenga ku masezerano ya Gahenge. Ese ibintu bizarangira bite? Uyu munyamakuru tumagejeho kugira ngo mwumve ibikomeje kugenda bivugirwa mu mpande zose zigiye zitandukanye. Nyuma yaho u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, abasirikare 4 b'u Rwanda bakomeye muri RDF bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye, mukomeze mane nanjye kuri Pilot News TV.